Menteri Rangba Konrad K. Sangma, peringkat kekenhun Menteri Kesorkar Jela, Usyong Kenor ke Ying Darbar Tauan, Thomas E. Sangma, bat bun ngut ki MLA, Kileshimenta da ke Jingshong Shit haka santarik ujeliu, bantung tning ding saudong ke atat jong ke Ying Darbar Tauan bertemai, kabadon hamau diang-diang New Shillong. Kinoyalam jong ini kejela ke larai kut ru da ke bapuli ke jingkular tempang ban penlong ya ke miglaya ke bejerngam lenter bat ke bakhuit pesuba. Menteri Rangba ulalong ukongsan ha kini kejingelang ha kini kesengi. Ha ke jingkren ulan nyautang ye kikam ba ke sorkar MDA ha ke jingelam ke NPP kelale bun kikam ban penek pensa bat ban penjerngam ya ke mei mariang. Ha kini kejingelang Menteri Rangba ulai thu pat ba ya ketong ba ke sorkar kalabo ban pendep ha ki snem panwan. Ha kini ki nyau snem balala uloong ladap thung arspa million teli ki thning ding ha ki arpu ar hajar hektar ke khendau. Uloong ru ke sorkar kelasiu bai penek klau shi ki trajaka ki blai te soskular bat ke sorkar benumpom ye ki ding ki siej bat bantung thning ding ha ki jaka ki baselen.